Pozdrav svima, dobrodošli u današnji video. Tema je 6 pravila za uspeh. Uspeh je stvar koju dosta ljudi žele, iako ne znaju šta je uspeh. I jedna od najvažnijih stvari jeste da definišete šta je za vas uspeh. Neka od definicije koju sam ja prihvatio za uspeh jeste vredna, konstantan naprednik ka vrednim idealima ili ciljevima. I ako sam ja definisao tako uspeh, onda mogu mnogo lakše da odredim kako da budem uspešniji. I jedna od stvari jeste, na primjer, da imam te ideale i ciljevi, jer ako nemam te ideale i ciljevi, ako ne ostvarujem napredak ka njima, onda jednostavno ta moja formula ne funkcioniše i ne mogu biti uspešan. I danas želim da podelim 6 stvari koje sam ja naučio od Marshalla Goldsmitha, jednog čikice koji je coach top direktorima u svetskim kompanijama i jedan vrlo prizeman čovjek. Prvi put sam imao priliku da se s njim susretnem pre 2-3 godine u Beogradu kada je bio na seminaru zajedno sa Brian Tracyjem i prilično me je prijatno iznenadio svojom jednostavnošću i mudroću. I ima jedna odlična knjiga koju sam čitao o kidači, gdje je on podelio nekih 6 pitanja koje on svakodnevno postavlja sebi i savjetuje drugim ljudima koje obučava da postavljaju kako bi se osjećali i bili više uspešniji. I tih 6 pitanja ja sam iz te knjige stavio u tabelu. Tu tabelu mogu podeliti s vama ili vi možete napraviti sopstvenu tabelu i suština se sastoji u tome da postavljate svakog dana, da li na kraju dana ili na početku dana, da prođete ta pitanja i da odgovorite na skali od 1 do 10 koliko ste dali od sebe da ostvarite taj jedan segment. I kako ta tabela izgleda, sada ću podeliti s vama. Evo ovako. To je ta tabela i ovo sam bukvalno prepisao iz njegove knjige i napravio sam ovu tabelu i ono što sam stavio, prvo pitanje je uvek da li sam dao sve od sebe i zaista mi smo najuspešniji, to jest osjećamo se da sam najuspešniji kad zaista dajemo maksimum od sebe. Nije važno da, na primjer, mi budemo bolji od nekog, koliko je važno da mi budemo bolji od samog sebe. I to je ključna stvar, da se vi fokusirate na vaš trud, a ne na rezultate. Jer ako se ja fokusiram na rezultate, zašto moja agencija sad nema $1.000.000, a neki drugi imaju, onda ću biti nesrećen, osjećat ću se neuspešno. Umjesto da se fokusiram da li sam ja danas dao sve od sebe, da se ka tome krećem, totalno menja način gledanja na stvari i perspektivu. I uvijek počinje se s time da li sam dao sve od sebe na skali od 1 do 10 i ovo su tih 6 pravila ili 6 sfera koje on je predložio da se prate i koje po meni imaju dosta smisla da se prate. Prva stvar jeste da li sam dao sve od sebe da postavim jasne ciljeve. I onda imate ovdje dane u nedelji, ovo je ponedeljak, utorak, sreda i tako dalje do nedelje. I onda, recimo, ja ujutru to praktikujem, vidim, recimo, da li sam dao sve od sebe da postavim jasne ciljeve. I ako sam ja dao sve od sebe da prilikom početka dana jasno napišem šta želim da postavim taj dan, onda kažem, ok, 8 je čista desetka. Recimo kad sam postavio ciljeve, znači, inače to radim svako jutro, drugo pitanje je da li sam dao sve od sebe da napredujem ka ostvarenju svojih ciljeva. I onda, recimo, da sam ja postavio svoj cilj da želim da danas idem u teretanu, a nisam otišao u teretanu, to jest nisam se potrudio da odem na teretanu, onda bi stavio 0, ili recimo možda sam premišljao se, možda sam nešto malo uradio, možda ću staviti 3. Znači vi na skali, to je sve objektivna ocena, nema dobro ili loše, jednostavno vi ono što osjećate ovdje upišite i recimo da ja nisam išao u teretanu, ali nije da nisam ništa vežbao, nego sam možda šetao 20 minuta i onda ću staviti, ako mi je cilj važan što se tiče zdravlja i danas sam iskoristio dan da se malo pomerim ka tome, stavit ću ocenu 3. Treća stvar pravilo ili stvar koju treba da pratimo jeste svrha. Jer zaista postići uspeh, a da se na kraju dana osjećate nezadovoljnim je najveći neuspeh po meni i jako je važno šta god da radite da vidite kako se osjećate povodom toga i da li to radite svrsishodno ili ne. I onda, i to je jako važno da vi budete svesni da je to na vama da pronađete svrhu. Ako vi trudite se nešto da pronađete, uvijek ćete to pronaći, ali ako očekujete da neko drugi od vas, iz vašeg okruženja vas postakne i da vam daje to na taci, to se nikad neće desiti. I onda
kad god nešto radim, ja vidim da li to što radim sa svrhom, da li mi to pomaže da dajem veću vrednost drugima, da li mi pomaže da raste. I ako sam stavio isto tako neki cilj da snimim YouTube video i recimo ja sam taj video snimio, stavit ću recimo 10 i sa svrhom sam ga snimio da sa drugim ljudima podelim nešto što je meni bilo interesantno, vredno, stavit ću 10. Recimo, možete, ako nisam to uradio, ako sam nešto samo površno ofrljivo uradio, isto možete staviti ocenu koju vi osjećate da se treba upisati. To je treće pravilo, a četvrto pravilo za uspeh je da morate biti srećni i ovo pitanje da li sam dao sve od sebe da budem srećan isto je jedna vrlo važna stvar koja samo od vas zavisi. Sreća nije nešto što vam se dešava s polja, nego nešto što morate jednostavno naći iznutra i za to je potrebno vreme, potrebno mudrost, potrebno izučavanje. Moja omiljena rečenica, ako želite da budete srećni, proučavajte sreću. Postoje istraživanja da ljudi na kraju svog života jedno od najvećih žaljenja imaju da su trebali biti više srećni, jer kada se okrenu unazad i vide da većina stvari uopšte nije toliko bilo bitno i da sreća sam po sebi je samo neki stav koji je do vas i da samim odlukom možete biti srećni, isto da ne bi vi imali tu situaciju kao ti stariji ljudi, možete isto tako jednostavno svaki dan ako budete sebe pitali i razmišljali o tome da li sam dao sve od sebe da budem srećan, možete proceniti na osnovu tog nekog vašeg ocjena. Recimo da ste bili zadovoljni sedmicom, to je peto pravilo je na sreću također dosta utiču naši odnosi sa drugim ljudima. Što imamo pozitivnije, korisnije, vrednije odnose, dugoročnije odnose, bit ćemo srećniji i obrnuto. I isto tako vi ste uzrok tih odnosa, nemojte vi čekati da se vama desi, nego vi proaktivno uradite nešto danas, da saslušate neku osobu, da li da mu uputite neki kompliment, da li da date neki poklon, šta god da je. Ako svesno ulažete trud, vi uvijek možete pronaći način da poboljšate svoje odnose sa bližom okolinom, porodicom, prijateljima, sa partnerima, kolegama, klijentima i tako dalje. I ako sam ja danas recimo izdvojio vreme da nekog saslušam, da se osjeća bolje posle toga što je recimo izneo iz svoje duše nešto što je nosio, onda ću staviti recimo ocenu 8 i tako dalje. Vi procenite. I na kraju, šesto pravilo je da jednostavno, da bi bili srećni morate biti produktivni, to jest morate vidjeti da su rezultati koje postižete plod vašeg rada i ulaganja i jako važno pitanje za svaki dan je da pitate sebe da li sam dao sve od sebe na skali od 1 do 10 da budem potpuno angažovan. Znači kad snimam ovaj video, da li za mene ništa drugo ne postoje, nego zaista hoću da dam maksimalno od sebe, svog znanja, da vam pomognem, da vas inspiriše ovaj video da poboljšate svoj život ili nisam dao. I ako ste odgovorili potvrdno na tu ocenu, možete ponovo vidjeti koliko ste truda uložili da to ostvarite i onda isto možete staviti 7, 8, 9, 10. I u suštini šta je stvar kod uspeha? Stvar kod uspeha ili bilo koje druge stvari koje želite da pređe u naviku. I vi kako se stvara navika, jednostavno ako dovoljno broj puta ponavljate neku aktivnost, kad tad će to prerasti u vaš podsvesni deo uma i više o tome nećete razmišljati. I ovo je idealan način kako da ova pitanja i ova pravila integrišete u svoje ponašanje, u svoje razmišljanje, tako što ćete svaki dan, kao što sam rekao, odvojiti 5 minuta vremena maksimalno, ovdje ne treba mnogo vremena kao što ste vidjeli, da odgovorite na ova pitanja. I onda jednostavno dođe drugi dan, vi odgovorite na pitanje, treći dan odgovorite na pitanje. Ako vidite da recimo želite da budete uspešni, a ne postavite jasne ciljeve, onda možete doneti samo dve odluke. Možete reći, ok, u suštini meni ciljevi nisu važni, pa onda ovo batalite, ili možete se suočiti s istinom da vidite da stvarno da maštate od nečemu, a niste spremni da platite cenu. I onda ako dovoljno broj puta vidite da dobijete loše ocene, jednostavno morate nešto uraditi da promenite. Ili ćete to prihvatiti ili ćete to promeniti. I na kraju ovdje imate isto recimo ocene, koliko ste dobri na nedeljnom nivou i onda recimo cilj po meni ima ono Pareto pravilo da 20% aktivnosti definiše 80% rezultata, tako i ovdje po meni 70 do 80%, to jest ako imate ocenu iznad 7-8 je dobro, ako imate ocenu ispod 7-8 onda na tome trebate više raditi. I ovo sve što treba da radite jeste da svake nedelje odvojite malo vremena, popunite ovu tabelu, analizirate tu tabelu i onda jednostavno odete dole, napravite još jedan šablon i popunjavate drugu tabelu.
Toliko za današnji video, nadam se da vam je bio koristan, svakako vam predlažem da i detaljnije saznate o ovoj temi, o ovoj tehnici u knjizi Marshalla Goldsmitha Okidači. I ukoliko imate neko pitanje, možete im postaviti dole u komentarima. Ukoliko vam se sviđa ovo što vidite na mom YouTube kanalu, možete se prijaviti da pratite i naredne videe i Instagram profil Sistemi su rešenje. Od skoro smo počeli da aktivno tamo objavljujemo stvari, pa možete i tamo me zapratiti. Uživajte u ostatku dana i do sledećeg videoklipa. Veliki pozdrav!